إلهنا إلهنا أجزل لنا عطانا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله نبي محمد يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا نبي بتاتورينا تجرا ledra agam temayang penuh bina ada nabi betaturi natujara ledra agam temayang penuh bina temayang agam yang pun Qasim do Abdullah Ibrahim ada Nabi Maria temayang agam yang pun Qasim do Abdullah Ibrahim ada Nabi Maria temayang inong yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah selamu dua temayang inang yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah selamu dua di Ummi Kalsum ada yang turun Zainab masajud meninggal dunia di Ummi Kalsum ada yang turun Zainab masajud meninggal dunia Ali mengkawin dengan Fatimah masa di Mekah golem membungkah Utsman mengkawin dengan Ruqayyah pijin di Mekah tanah mulia illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanatrem tama wa Ruqayyah Nabi pernikah kali kedua hanatrem tama wa Ruqayyah Nabi pernikah kali kedua pulang balengan Ummi Kalsum hana badum-dun waqan lam temang pulang balengan Ummi Kalsum hana badum-dun waqan lam temang tinggai Fatimah lain hanale Sayyidil Anbiya tinggai Fatimah lain hanale anu bahate Sayyidil Anbiya lawak Nabi la Nabi na bulan sama terbalik
duna Fatimah Zurang Lewa pernah bila Nabi bulan sampo Kemali duna Fatimah Zurang Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Mekah Golab nebungkah Osman berkahwin dengan Ruqayyah Bishin di Mekah tanah mulia Illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ana Nabi Bataturina tujarang Ledra agam temayang penurang bina Ana Nabi Bataturina tujarang Ledra agam temayang penurang bina Temayang agam yang pun Qasim nu Abdullah Hai Ibrahim ana Nabi Maria Temayang agam yang pun Qasim nu Abdullah Hai Ibrahim ana Nabi Maria Temayang inang yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah Selmung dua Temayang inang yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah Selmung dua Di Ummi Kalsum ada yang tulut Zainab masajud meninggai dunia Di Ummi Kalsum ada yang tulut Zainab masajud meninggai dunia Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Mekah Golab nebungkah Osman berkahwin dengan Ruqayyah Bishin di Mekah tanah mulia Illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hana trem tema wafud Ruqayyah Nabi pernikah kali kedua Hana trem tema wafud Ruqayyah Nabi pernikah kali kedua Yang pulang balengan Ummi Kalsum Hana badum ton wafalam temang Yang pulang balengan Ummi Kalsum Hana badum ton wafalam temang
tinggai Fatimah la inhana le anu bahate Zaidil Anbiya tinggai Fatimah la inhana le anu bahate Zaidil Anbiya Nabi nambul sampai temale duda Fatimah Zura lewat Nabi nambul sampai temale duda Fatimah Zura Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Mekah Ghulam Nebukah Utsman berkahwin dengan Ruqayyah Bishit di Mekah tanah mulia illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam